biggest concert, of course, Maskandi concert. I have invited Malume, the one and only Malume, to be part of GcwalisaMabhidaStudium. Njengoba ubona nabo oTira kunemicimbi abayenzayo ebizwa ngo-Fact Dep and Rock. Kunemicimbi abayenzayo ebizwa ngo-Amco Jam. Sisuke sikhona siwomaskandi, sizo-represent umaskandi, basinika i-platform yokuthi abantu abathanda igqom bekwazi ukuthi besithande nathi besirecognize njengabaculi abangakwazi bebalalele. Ngithi-ke mina kusukume wonke umuntu-ke wonke amakhona ase-KZN kudilika igoli, akuzikapa, akuzipolokwane, akuze wonke umuntu nje wase-South Africa nangale ngaphandle kwamabhoda bezobona le ndumezulu le yamaskandi. Ngithi nami-ke ngumfokakhathi ngiyangena ngizogiya kuzoba mnandi. Uma ungalithola ithikithi lakho yenza sure ukuthi ithikithi uyalithola maduzana ngoba usenama surprises asazovela. Niyangazi ukuthi uma ngabe ngenza into ngiyayenzisisa.